the one say mommy baby abesin konamte yete Sophia Samai I abusan so na se ema edware wo omo ma be henhan dan na ma ni bi omu dware wo fie ho a na makotete ho na me hwe omo ho makotete ho hwe se bi ma ni twe na me hwe ma ni twe SOMPA FM na se mudia no tramor no awura mu adwini mu ana sesen wo be dware anu akote ho hen mame na sa mo de feelings ana me sha u feeling me sha no mani agi na ma feelings Abraham pani abiji ade enchi na mo ya na memu na mo fi ho memu anu ne makomako miensa itina djuma abrabo amba no abrabo ne ye bo anu no mani dware na ade dwaye ne ye chansen die ni bi na abobo na na aye de ye nkata so ni bia chansen dan die ni bia ye nkata so ni bia se dwaye ne de ne obi anya adwamu adwade o atwam eti abasa na mo butu soro wa na ye hwe come on oba na kutu afima wa wohuru mu nyina na mete wo na mehwe come on we ye fun pa bibie poni aba no mame yima be aba ne breme beti abram pa mo beret ka we den kasante ebo ade ne nade bobo hu munya sante ebo abet ne mre inwa na mo hwe ene ye da piesi na de mi an say ma ya ache ache pa ache ya ache e ma be ha dan fi ho mbe han dan fi ho no ne ye hwe omo mu dwa omo horo ma si ne ye hwe come on order in court ne mre mu pa ni bia ban tu ko ha dan na say dwaye ni bi ho a etina akotena ho ye wo hia sem wo ye wo self contain mu a kama say ne se so afudwere say epim ne so ate wa wuti wa dem wa fichiri mu SOMPA FM where say wa fi mu a wutu nsuo bomu kwabrade nso de CCTV camera e de atoso na chese memu wa e ba sa wo be me ai say ba remebo a pacha we fun papa emre wa fon nyina de nso mo remebo a pacha na ara mre wa ne maba wa no a mu shape no say na ya ne tete maba wa no wo manim chen mo de na ana akono che hey why boko mu sap na konkonte no akari yan sori na yenkodi aduane na de aye die Ghana for me mu wade bidi niema eba wiase o eniema mu papa no wo fa no anya bie yesisi suo imantem adwaye enye na wutwam akoba bi obi dware edi adwen na beba tim se mame nkote ho nkohwe sese ba ko bi nani bo so no bobo mamane ye SOMPA anti dabi ba ku dware baba wa bi dware na se ye wia mu ho na mesimi kwa akohwe bi timi kwa akohwe no de mi hu ya ne se ade bi atu afri nase aye se afafranto abe twama nusu ti preko pe de mu an se afedie manisu wo me come on bibia tuti sa afafranto free nase abe hwima sun wa body a chokola afede de mu ya ne se to wura hunim si minim na botena ka betra he ka de tena na e kasa order adai aja hwehwetwe adai samme ma me panu amiti oba atakasie amiti wei enya nkurasem ne kura me na nka wo abeto na nka wo hwe me wo ye fun ka chopi na bibi tuye SOMPA FM asa franto be hwimani so de mu ya ne se manisu wo me afedie ohono na se mi hunu ade ye Ewurade wo me sa nti ma afedie efiri wo no free sa da na ekọ no me so na de me ye nti no ni parliament mi ko bona mane ye kwasasem nti efiri sa da na ekọ no afedie
me nneoma nyina agiagu na wani no afede me so bibia mu enye adwuma me ye kura na afi ya pame me afiri adwuma nim ama sese no me nneoma ye basa na ga no so tifi ho pacho ano tifi ho na wo fa nto obi anim ma bi anka mo fa che opa bi ana bibisa pacho de ti ama ma me nyesa nsem nim sa de ame ye ne yankwasasem ana ma ya che nso so nti sese ba wo ba ha ne ye yankwa ndai de ti ame de abedan se mesremo afede mo se na ade ana me yi nyina na yankwasasem manu me ho se me yes a de we de no wa hwe bi akire we ya wo san wa hwe bi pacho de bi me hwe bi kama na efiofo ne ma no omunya lai bia se omu dwale amohwe wo pacho de bi omanya lai bia ai nani ne se obi anye se de wahia na aso obehwa free bonto no da wo pacho de bi eni ho bi na sane betumi akase ga ne wani ana pacho wo ye ababawa pacho ya ababawa ne ho ofe pacho tuntuma na akoko tuntum odaso tifi ho pacho odaso ho wawale pacho debi nana wo hwe no na etesei na wa film anana pacho wa film o hro na se kama na ebasa ya na wa film no de netimu no enwa no na ni no hu ana pacho mi hu ye wode ne nsafe ni mu ana pacho wada wodoma na wo huru mu no wotu semena bom ana nsuo no ana otubom pacho de mi hu an se bibia bi twamani so ani adekro na se mani afemani so I am said asede me so daye bi no kenenim aswakamisem ade no twamani so prakope no afemon se ona mani so wo me na free sada no osha tokuro num na ade no asafranto tuba ya na sabi ujimi na eye usafafranto tu afiri tokuro mu ba wada wodoma ejeti het pacho wa utu musi free tokuro num ne ba pacho na asafranto ni color na oye yellow red ana brown ada wodoma pacho kala na say I red franto koko eni eya ayamatanga ne soma ne manketo ani bi inkubusu no mo ne bedi se mo ne sa omo de enkwase asem se die wo be ba bi pirawo sesi a ayamatanga en wo soma inkubus kwa me apia ya de watu di papentre ahwetwe sebi eju se firi oni me nyina toto apansa nyoma nyina agiagu mi hu ano urade fe bibia me so mbie enye ye biem wo mfie sei pacho mo 34 years ama say kura me free fie say obi carpentry shop abonten na meda obeda ho so tobre be huna mane se na wo ni yire pacho debi wonwoy pacho debi urade mu hwe yie o memu wa ne ba sa sa wo koshia se unamfo na wo mo ye no bo mamane sa de se na atunto mu nyai pacho me bo ma o mamane se ge we ko hwe ye no bibia afrashe pacho ama wo se no bibia nko se me no mo ntemate bibia me nam no bibia se o mo nam kwa me hu bi be free se aye you know asem no to me no me ko bo mamane se de ekoni o na free sa da no me free fie ko be se 10 years ni me kofie biem ti se no me nam sa anti obi carpentry obi na hu me bo na carpentry shop me da honom en ko abontin mu nam da na se inside o me da na abontin carpenter shop yeah ayamatanga eni nkubusu esibodi wo mu nyenyenyenyenye sedi monsu wo mu de nsem hunu sei wo ba be proud sei na wo ba no apia ne toso pacho ne toso ne no funsu hu pacho ne no fu eye duro ben ana de ebogu ni bia anomen ana se eye buntuo pacho eye duro ben kama
sensem bia so be wo ano yie ya pia na man na wo fie ho no na ahwehwe no emre wafo no na bi nso no fo no atwam ayese me atwa pacha twintwam ebisu atie egu boko masema boko palana odai court ebi di atie egu video na de o mai wan so hedwedwe sanka twade nso amedware ebisu so omu nyina ofie o na ya na omonofo no ano dot no ya na yetuntum pacha ya jame so na de kwase asem de mi buse o na ni nyina nso hia tutorials na me judge ya de ya ma resource cross examination ya me ya pia na wo hwesa wo to me pepe pacha ebu amhwa minya feelings pa pepe mitimi pepe nyina mani timi giye dan ya fani satana wiase na ne man seye pacha debi se de ekono ma hu se abrabo no apem se mani da so asan se mi ye bibi enyi nti na me de beda wo sompa eti na chese ai bi je munya na mo fe pa ma ye hwe se we spiritual bi be wo mu a na wo hu ne mo bo me deliver no ma yen sompa nko mo ye hie o abrantie fe o si oba pa oba pene o se me de me nkoso oba pe oba adwale asebie kusebie so kwa akɔhwe ne twe na ya na wo hwa ya na eso afumi pacha ani ebi su ya no mo yi ani bisu so abo yi so kwabo Dawood nka tapia ni mu ma me na tutorials ye nwie edabria ti ade a wo ye wanu hu ma me pacha manu me hu se me boss abra no tina me de abeda mo se me de abeda SOMPA FM me de abeda mo se SOMPA TV me de abeda mo se momwa me se ade no se na aye na se no yankopa ma me ne chewa ana yempe sofu bi ana na won deliver pacho ka mbenya sofu bi ana difo bi ama o deliver bia ana obeboa me a ebe kamedamase na che se fiti sa bre na ade krono bo wo ne de unye wa tunu se niam nko yie ma me pacho se niam nko yie kura de mesom bia na agi egu ade bia do nsa beka bia na agi egu na eba sa no ade na wompo ba na woni ne ntina me se abrabo no na dan kura me timi handan obi abonten na meda carpentry shop abonten nu na meda nti se no oba se minya oba kura se a me timi fa ne nko de komidi dan nti na me de abedan no se me sere ma momwa me na se no se mbe handan ama me na se na adwuma sua bi na mode mbetunu na se be hada ma mo pa adwuma mama ya be hada ma you say champ problem why so la me dance pa